Naimbang ngal tayo amin kakabsat. Aldaw itis Sabado kakabsat kinigayem. So ada kami dito kumkuman kaya panak nagpatpat itaptay iti tabako. Tinultulong at laytay anak ko nga gisadsad ay. Iti tabako nga burley kakabsat kinigayem kaya ada palang laytay sagay sa nga nabatbating naimula nga mais. Sumot iti tuntunumig na linlintaan da jay kakabsat. So madama iti palyo dito banger. Hindi kapsat ko kastoy madama pa iti tudo ito nga naimas iti kumirab kaya pagtuno iti pukang mais kapsat. Madamdam mapanak ang patpat malpas iti tudo na tanga may patpat ka nga madamag tudo ito tabako ket hanga na pintas no katigango na dapat na pagpatpat ka atay da init na atay awan ti tudo na so tibayt nga pa nag-harvest iti tabako. Medyo natangkan ti maisan kakabsat. Hindi tayo langgam na batbatin ng hangko na puros idi. Hindi nga ti tabako. No, basta din iti tudo. So part 2 ito manin nga nakin-video kata kayo nga mais na batbati. So thank you very much kada kayo amin mga kaibigan ko diyan Luzon, Visayas, Mindanao. God bless us all kada kayo amin. Thank you very much.